crede il futuro. Relazione a tua. Zajedničko fotografiranje župana, načelnika općine, predstavnika Termi Sveti Martin, turističke zajednice ministarstva i tu je čovjek koji nam je doveo ovu utrku. Vladimir Hojić, moram se lijepi pljesak za proslavljenog hrvatskog biciklista i direktora utrke. Još nas samo nekoliko minuta dijeli od starta. Dvije minute još do starta. Dajte da čujemo, idemo! Ajmo, u ritmu! Ajmo! Nemojte prestati, neka ovo bude najglasniji i najbolji start etakve na prvom naturu kroz Hrvatsku. Još će sasvim malo vremena, idemo! Ajmo, nas čujemo!